Matod pas atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Dunay panahon nga bisag unsaon atong pahibalo di gyud masabtan. Kanabitan sige tagpahibalo nga palit mo og slat. Bot pila ra kay nakasabot gyud no nga kana di ang pagpalit og slat part na sa kaluwasan. Nya kita ari kita sa laing paagi. Muna diri sa unang pagbasa gihisgutan nga ang mga propeta gasigig susi nagpakisayod sila unsaon pagkahitabo niining kaluwasan nga gipahibalos Ginoo. Naman sila gipangsulti na igo-igo man sa ginagmay kanus asa mataw ang Mesiyas, asa unsay iyang kinaiya, unsay mahitabo niya, pero dili gyud kayo klaro. Pero matud pa ni San Pedro, kining maong gisusi sa mga propeta gipahibalo na sa espiritu ni Kristo. Kay pagsaka ni Kristo sa langit, ningon mas Kristo, daghan kay ko gustong isulti ninyo pero di mo kasabot pakaron. Pero inig-abot na sa espiritu sa kamatuuran, sultihan mo niya sa tanang kamatuuran. Ug mao na karon ang simbahan ang lihok na ang Espiritu Santo. Pero matud pa ni San Pedro, panganda mo kay di rabasayon dawaton ang Espiritu Santo. Kita kusog kita mo kanta no, Come Holy Spirit. Gara-garaon kita sa tanan ba? Come Holy Spirit, I need you. Kamo ganahan mong mukonsad ang Espiritu Santo ninyo? Ha? Luya kay mga nanginahan. Unsa may unang mahitabo kung moabot ng Espiritu Santo or tugutan nato siya nga mulihok din hinato. Ang una yung mahitabo himuon tas Espiritu Santo nga musunod ni Kristo. Mo jud nay una, wa may lain siyang tumong musunod ta ni Kristo. Nya ganahan mong musunod ni Kristo. Hilom na. Mo lagi na ingon Diyos Kristo pangandam gimudaan kay basin o niya bag imbis nga ang Espiritu Santo inigkunsad malipay ka basig maguol na hinuon ka. Nya unsa may buhaton kun mosunod tang Kristo? Diri iyang gisulti sa katong kagahapon nga ebanghelyo kay sumpay man ni karon niingon siya pauli sa inyo usa ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos kabos niya dayon balik ug sunod kanako. May kinsa ninyo dinhi ang andam mo himo ana be? Na. Tuan na, sugod na. Unya, doon na pagani gisay gisulti. Biyai ang imong inahan, amahan, bana, asawa, anak, panimalay, imong kabtangan, imong mga uma. Biyai gid tanan. Muna sila si San Pedro, katong iyang mga apostoles, o pipila ka mga disipulo, namiya gito sila sa ilang, literally ha, namiya gid sila sa ilang panimalay. Si San Pedro, naaman ni siya asawa, iyag yung gibiyaan. Ilinga imong tupad na andam na kang mubiya sa imong kaubas balay. Naaman ganite, kabuang karon bisag nagpuyo-puyo ha nagpuyo-puyo na gina sala na ginang nagpuyo-puyo akong advicean wa pa man mo'y kasal nya di pa man ka mo magpakasal pagbuwag lang sa mong puyo di mo magbuwag sa inyong relasyon pero magbuwag lang sa mong puyo aron di mo makasa nya pangumpisal nga mo ingon man gani na naman good me baby father di na mi kabuwag. Ano man day nako di usa duha sila kabuk ni dool nako ang babae laki ingon dayon tong laki lisod na kay padiroy na nami anak nako nya day mamatay ka karong gabi
kanang inyong anak mamatay sana hasta nang imong gikapuyo. Unsa man sa inyong paminaw? Sila ba nagpuyo silang duha niya, ang laki akong giingnan, biya lang sa dinis inyong, ay lang sa pagtipon og puyo, ayaw pagtipon og higda aning ni ang kuan kanini ang babae imong kapuyo. Kaya di pa man ka mo magpakasal, magtigom pamangka mo nya na naslay anak, di ko no pwede kaya na ko no sila'y anak nako niya dig mamatay ka karong gabi kani mong anak mamatay sa diay ni unsay tubag ninyo anak, mamatay o dili? Dili oy, mo take over si silingan, doon na sanay manambo ditong lain. Dili oy, mamatay ngano man tungod kay dili kita maoy tag-iyas kinabuhi, hilas ra kaitas tanan nga moingon ako mo'y muhatag og kinabuhi kaugmaon sa akong pamilya, hilas kaitas tanan. Pabiyaon ta ni Kristo, matod pa niya diri ay tanaw ha, ningon si San Pedro, unya kami Lord, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan og misunod mi nimo. Unsa may giingon Hesus, tinuod ka na og sultihan ko kamo, kinsa tong mubiya og panimalay, igsuon, inahan, amahan, anak og uma tungod kanako, makadawat og gatusan pa niining tanan. Kinsa may nakapadaghan nga nibiya naman ta ka nganong nidaghan man noon gikan sa Ginoo, ug mao ni ang misteryo sa kaluwasan nga dili ta maningkamot pagluwas sa atong kaugalingon ining kinabuhia aron maluwas ta. Musbon ako ha, dili ta maningkamot pagluwas sa atong kaugalingon niining kinabuhia aron ta maluwas. Kinsa tong maningkamot matud pang Kristo sa pagluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Maubitan na kining akong sigig pasabot ninyo nga pamalit mog slot, basta naa mo dihay 500, palit mog SBF dag, og naa mo'y 1,000, palit mo og MMHD para sa kapilinya. Ang pag-give up ni mo anang 500 or kanang 1,000, mauna na ang ginagbayng pagbiya nimo sa imong pamilya, sa imong anak, sa imong balay. Kaya mayroon ka, stilan ako raman ng gitigom-tigom da, kay ipalit unta ni nako og bagong TV para sa akong mga anak, or cellphone, or ipalit ko nig bugas para sa akong pamilya. Ang Kristo biyahe na, ihatag na, narisimbahan. Ikaw niya, Lord, unsa na malay ako na nang gisaad, makadawat kag gatusan, kapilo, ug unsay imong gihatag, or unsay imong gibiyaan. Ug mutuo lang kita ni, maghinatagay tagmayo, way paghuna-huna, ug unsay sunod. Kay nga naman, ang sunod, gisaad nas Ginoo. The future is assured by God. Muna mo ingon bitaw ta, seek first the kingdom of God and everything you need will be given to you. Ang future ba? Dili man kita'y gasit sa atong future. Mga kuan lang kita, mga arrogante na kita karon ba? Tungod ani kunuhay educated na ta, kamao na tang mo plano kunuhay sa future, 10 years from now, na natay gitawag og career path. Career path. Kung sa may imong mga plano sa imong kinabuhi, 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, how do you look at yourself? Dahil na ato, no? Gusto ko na ako'y pamilya. Yan, nakabit ra di ay. Gusto ko nga stable na ko. Na stable lagi sa iyang panimalay o sa iyang kwarta, pero wa na magtingganay sa iyang mga silingan kay porting away. Nya, stable pa na. Ang nindot gidi ay nga career path is makabiya unta ko sa tanan, makat-on unta ko sa pagsunod ni Kristo, dili sa pagsunod sa akong gusto.
kay mauna siya ang kaluwasan. Mauna nga niingon si San Pedro dire, ang Espiritu Santo maghatag og kabalaan. Mutudlo nato unsaon nga mahimutang balaan, holy. Mauna nga pagbalaan kabo kay ako balaan man, matud pas Ginoo. Kung dili ganita maningkamot nga mahimong balaan, kung dili na mo'y focus sa atong kinabuhi, di kita kasabot sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Paragod anang moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Maayo na, dili. Hoy, ay mo pamakak, nakasabot mo na, maayo na, dili. Unsa may nakabaayo ana, manglako maginang naong nimo, sigihan kag balik-balik og kulata. Namang gini-text na ako pader, support yung ko anang divorce. Nga naman, uy pader, uy, wa say rason, uy, nga magsigi tag, kung nasa tay time nga, kinahanglan ta mo, ngita sa tas atong kaugalingong kalinaw, sayop ba di ay, kung mangita akong kalinaw sa akong kaugalingon, ako yung isugbaan ng naang tao nga, na akos impierno, wa di ko'y katungod nga malinaw sa kong kinabuhi. Mana? Ang saban, sakto dili. Uy, sakto. Porting sakto ha. Pero ang pangutana, makahatag ba na nimog kabalaan? Unsa may kabalaan? Ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. O kanus-a man na nato matuman kung andam tang magpakamatay para sa atong isig katao. Munang ingos Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your beloved or for your friend. And in that matter, niingon siya, love your enemies. Nga naman, unsa man day makapabalaan kanang pagkaway sala. Kanus-a man taway sala, kung dili na ta magmahal aning atong kaugalingong kinabuhi. Kay magmahal kita sa atong kaugalingong kinabuhi, tintalon kita siyawa, iya ginang atakihon ang imong security, ang imong dignity, ang imong kaning gitawag nato mga kanang imong face ba, imong name, atakihon. Nyag nagmahal ka na, sukol gyud ka. Igsukol na nimo, kasa dayon, ikasa, adi na balaan. Kaning atong mga gana, gusto ginatong isatisfy ang atong gana. Mo na, premarital sex, extramarital sex, hitabo yun. Bisan kaming mga pare, magpadami sa among gana. Gana ra ba sa ketaning mga butang sa kalibutan o mga tao sa kalibutan? Guba yun ang kabalaan. Di ba? Kadaghang nangaguba karon, mga bana nangaguba na ang ilang kinabuhi nya, gisakya na lang sa nilasad, nagkunayib na lang sad silang pulos mga himabay, pulos mga hinglaki, gahimo na silang ilang grupo, naghimo pag yung mga balaod aron masuportahan. Mao na kanang divorce, kanang naang mga unsa na dihang mga balaod nga makapawagtang sa kanibang gitawag nato bag skandal sa sala, same-sex union, abortion, gipanghimo na ng legal karon sa pipila ka mga o daghang mga nasod. Di ba? Kaya nga naman, to support, to justify aron ang akong gibuhat mahimong sakto. Pero mao lagi, kinsa may mahukom nato kanang atong balaod, kanang balaod nga gihimo diha sa mga legislators nga sila ra say kaugalingong sila ra say magsupak-supak, sila ra say maglalis-lalis. Oy, ay naglauming mga balaura kay ang suportahan ana mga balaura kasagaran ang ila ra sang kaugalingong mga interest, the human interests. Maubitan na ka ng ato ron daghang mga human rights, perting daghan ng human rights, nagsagol, nagkonflict rin atong human rights, pero wa gi naghisgot kaayo og divine right. The right of God over us, over His creation. Wa nay right ang Creator over His creation. Kita na mo dunay right
hasta pang Ginoo ato pang i-impose ang atong right. Muna ang kabalaan di ay musunod ta sa Espiritu Santo, mubiya ta sa tanan nga kalibutanon, niya ayaw kabalakas imong pagbiya, kay nahibaw na daan ang Ginoo nga imo nang gikinahanglan. Nya tungod kay imo manggibiyaan, ihatag sa niya nimo in abundance, kay daghan kay siya ikahatag nimo ana. Kanang imong bana o sara man akabuok, biyain na, mudaghan lagi na. Mudaghan. Nya unsa man ang pagdaghan, dili kay daghang laki makaagis imong kinabuhi, kung dili mudaghan ang imong murag bana ba nga imong higugmaon. Ang tanang laki pwede na nimong higugmaon og sabton ang ilang kinabuhi o ilang kinaiya. Apil na ng imong bana. Example, kung imong kasab-an awayon ang imong bana kay nangabit, igkaugma wa na kay bana. Nakuha mo? Mubiya man na atom na mo tipon sa kabit, di wa na kay bana. Og imo lang nang pasayloon, imo nang higugmaon, pasayloon imo kapituan-kapito, magsigi ginag-uli sa inyo, isip bana. Pero moadto lang na siyang kabit. Ana, 3 ka adlaw dito, nya 4 ka adlaw nimo, di na adyo kay bana. O, di ba? Kakuha mo? Muna akong simple nga interpretasyon. Di kakawad-an ba? Nya mudaghan siya sa ato pa, moabot pa mo 50 years, moabot pa mo 60 years sa inyong marriage, pero wa magpasabot nga wa mo'y mga kasakit. Pero moabot gyud mo 50 years. Di mura gi-multiply, di ba? Di mo to. Imong asawa, imong kasab-an, imong awayon, imong hinginlan tungod kay nakapanglaki, awa na kay asawa. Ingka mong ngitam sa kuglain pa dir, kabit na lang. Di na ginaasawa, pero imo nang panggaon, manganak pa na. Okay, mamabdusan magina atong kabit. Di mudaghan pa imong anak, imong asawa magsigi ginag-uli sa inyo. Sa sige niyang uli, unsa may mahitabo? Unsa may mahitabo? Ma-convert. Siguro mga 10 years, 15 years, maulian gina siya. Nya mahimo na gina nimong faithful wife nga din agin mo biya nimo. Tungod kay ikaw nga husband nagpabilin nga buutan. Maunay gugmas Ginoo natong tanan. Bisan sa atong kabuang, kapila na ta nagpakasala, kapila ta ni saad, ikasakit na to, saad din tas Ginoo mag-usab na gyud ko. Nya ini kaayo na, balik na sa atong karaang bisyo, ikasakit na sa Ginoo mag-usab na gyud ko. Ang Ginoo sige lang yun, hangtod gyud nga mahimo gitang balaan sa maniya. Ang pailob sa Ginoo ang iyang pasaylo way sukod. Nya kung kita mosunod sa niya sa pagkaway sukod, pinaagis pag huna-huna nga dili kita maoy importante kun dili ang sugo sa Ginoo, munindot sad ang atong kinabuhi.